de shemamba ya mamunyina ache. Emma Mwakwa bade AHENKAN933FM so braso. So wa mamun samwa mensake nana pay. Mi besi adwana mde beso mwakasi ebwe ni nyina da. Efre puwe ya mantam no emo. Achem abu baby ametie aya Kuyafra Kuma Studios. Kuyafra Kuma Batampani Studios na metia. Me baba chone sra ene abasadi ama onensema midi benso. Me buabu anu fri kwajo apeu news wudum. Afegana de shimamba nsam dia wobetie bi ene sem. Owura ba kwa wopre a national chairman dibra ewo NPP amanyoku anim asabi. Edi atu dwa watchers na nado dankwa kufuada mamu a wobuo no. Ensem bia afoforo beka bia rentete womo na womo wa hohyeso papa. Ensem foforo mu so afutuo akwama enma eye maamefo ene ankrenkre nya banse womo nhye na tabono ene enioma hodro ye dededededa eye nkwadabra boso de yiyi ebi te se pad to osi aban enhwe na wontete ebo ne so sane ebe ye obi a benya bi ato na aboa jabeko obi manso no obi manso aye kono Russia ni Ukraine fonto kwei edu next level abusua next level edro no midimu nchiremu eba kasebo mu ya na wachen waso afa yemfa seda ema ODI electronics we ni jumako a waso amase ene anapay mi amebaje braken kan kasebo na ju anapay dia ma wo midin Efia ampofuwa Afegana de Shimamba Information Center sa eji ato apitimo eni AHENKAN933FM akan kasebo yo bomua ya jibebia anuti kasebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku Gode wa eboafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hine Information Center wachim ofosukrom Ena nyame asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewo strase Somwa heba Information Center so asom se twitwe ewo achim da Intiamwa Junction Peace Information Center wo kokobe Eno sewa Information Center ewo achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asuoko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Achiase hine Information Center wo achem achiase edintrom wachem kwakwaben na adom achem mafram mempasa Information Center wachem asane pisco enyinam kotoku repent achem otopa royal wachem teshima mejo fotiase achem labikrom omega Achemoda SDA Ejapaye Junction Mighty Information Center wachem besiase Obek Kwabwadi number 2 Kataban ewa Chiase Junction Adwini bakufotim ewa Asene Bangalo Oman Information Center wa Achema Yirebi Ejasa Information Center so biem ewa Achem Apoli Ghana de Shemamba kopiem Kwabwadi number 1 and 2 so ehonso ahemfu nyina etie bi afe kasiabo no yade mo vim etesem sei NPP amanyoko mecha New Patriotic Party ekuo no wonum abiebie kwan atum se obia ya wo pre so bepe dibre e wa amanyoko ni momra
na afe won be pre dibrent ya wo vice chairman dibre wo ho ya wo national chairman ya wo secretary ene de keka ho events organizer youth organizer ene de keka ho na busua ukopiam ewo NPP amanyoko ni mu enkofo ani abre papa ya wo musi aka na anu ada ena list ten be ya duonum ni akire ba abonten a ya na ekire enipa hodro wonom afa eye veti musi pro na sa dibre ya enkofo guso pim kwa se yi delegate for behwe ato abadiama wo mo no wamo nipa baako no so April national chairman ewo NPP amanyoko ni mu yo Owura Steven Asamu Boate Amanfo tafre na sabi wono so dia tu dwa ya wo ba mane kirem se na nsenkofo bi keka besebeso ama no se NPP amanyoko amtisuo ya omobu nyomen etoto nyoma se eye empanifu ya to abade ama wo mu ya his excellence Nanado Dankwa Akufo-Addo eneda wo manimi asa asembia ba no ma ye twere no ma be twere Sagana han mobika asem before mo ho ketekete pian kra no na ayi yugina he ene ne nkwa fa babonten no obudi nchiremu abahwe na anu ada oku jeto ablakwa enseba hodro wokan ye edifa his excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo na kwantuo ho wo kire flight hodro wo fa ye ene sika twitwiri dia wotu ya ye ya nkofo nso kom de wo mu Ghana ha no a wode gu nsani ani kire Ghana fo se hwe Ghana fo Nanado Dankwa Akufo-Addo mu blidi no filio wase ya nu se ablakwa kan ya pe nankra tashi tibaya miensa babonten ayugina he communication director wa his excellence Nanado Dankwa Akufo-Addo tran kesem sa hyase ya wo mo dia ba chirechirem ba bia Nanado Dankwa Akufo-Addo airplane no ofa kosi ya ene ba bia oya transit ene ba bia kire se ensem wanya bebre enti enkofo ka se nanu mo wada age sa asem bi obi abeka bia mbanya ho anu ye dia ba atworo ho nkrata na enu mo na asabi kire se dabi entesa ewiase ne sene se ewiase ne kono yakone technology yakone abefo enu nti na nanu ada be campo Mr Digital Dr Alhaji Mahamudu Bamia ede digital ba enti se ewiase se ne etu mirika no wo mo so anya fast entu mirika bia ombeka achi enu nti na nkofo hunu se bia bibia nya no ma be responde no ma be yi ano wose da bi entesa na empen bebre nsem ni bo no mo esefata se aban otiso be yi ano ebi ti se oku je tobra kwa kai se obuo no wote asem onhwehwem eno ane se no no so ka bia Nanado eti ya brenti ono awiam hyen a otwie no awiam hyen de kwa akwantu odi tu kwan no wonu wote da se abra no ama no kura so enti nsem bi sa na wo se aso ya wonu na hwe enkitahudi ensam so be kirekirem se ne be ya enkoye Ghana fo timu kesene wo se diamankofo ehunu ne se NPP amanyoko no etai eyiyi nsema no ne sa social media ya bezan say social media ne ya fast pa wo ya na teta what type na nkofo ahunu but kanene de na chesagire wo fa kwan bi so di nkofo hia na oni omo kasa sesia de esa hia na gathering na ni ho biem say social media na wo ho enu nti ena nkofo hunu say ya wo mo prom ho eyiyi nsem bia no say ya ba no eye tolerance anansa ahohyeso yetibihye ho so na yetiatia foforo nsam ahodro mo kasa papo say boni o eni pipi amanyoko ndom ya de pa ensam ahodro baba say papo say boni o ya MPP for tie womun tan ya no bebre na social media nti na nkofo ayo madwurim say omutai yi nsam no da bi ensam ni wonom a ya esefata say wonom ehwe eyi ano no mtenete efri ho. It's just that we respond quicker, and social media is also things move faster. In our time, we didn't have a lot of social media and even mobile phones, and not a lot in the system. So I think people are much more aware that there's give and take. So they think we're responding and attacking. No, we're not. In our time, it was calmer, and I take my time. I used to do the public relations information management on Tuesday, and then on the Wednesday I allow critiques to come in. Then I come back on Thursday with the rapid response. It's the same thing, but they've added the online, the new media, which obviously, because it comes in sharp and quick, people think there's always a fight. I hope we all calm down, both those who are government critics and
government spokespersons and just analyze things and let things flow. Sometimes you don't have to respond. No. And somebody wants to tell the Biani Kwanse we are no nanso bi one more a sefata se wo hwe na we ano. Wey papa wotin nkan wa presa national chairman Dibra beto NPP amanyoku onimu no. Kwafo ya mo ya delegate wo party ni mo beto abadia ma no aspiring national chairman the Manu Patriotic Party and a wotin nkan Stephen Asamoah Boateng aka Asabi yo Janko yanim ewo anapa nonsia akan kasia bono emo nansa ne beto aso no ODI electronic seminfanto anim se wo pese fie ye da ya kono ye fa eye home appliances and ye de ye fie ma fie ye de nti nanu aden kofo lusu party delegate fo kofo lusu bebre unim de ntia wama beji bread toast and toast bread no pan no ne nkosua no mo che no wamuchi wa fly pan enom ne tankrata na pampem se pepepe na busua hwepan no a wo chia manipa di so nkoto abama bra wono apa no ibe bransa na akodi nipa nsam no wode anom ne tea enti ana bebre lusu wa achemo dan no wama amfa bread toaster nyam asema mi kanyam na ka eyomo anom abechirechim so mo komu ebi mu eche pan no ne nkosua the pre-vote enti asema mike enti nkwafo no amoyes ano aya next time mumbra embeji bread toaster ewo ODI electronics na mo beji bread toaster ya busua MPP fo ne NDC fo a mo chepan we mo bewi ni abani say boom esan say eye quality and affordable nani bibi ye bread toaster ni kran free of fridge TV ebisu yesobolo obeka ebi yesobolo nyina tika sobolo na kwa beji ODI electronic fridge na de hyehyem na wudi wani mabobọ ho kekofo betu ni se boom so ehun se enwe ne se wan betu ODI mesraw wo pese fie ye de ya kono na bibia kwaso totea se adwa nkofo dipa bebre eya drinks ne pure water ton sika wompa na busua se wanhwa hu da enti wo business bisa wani so abeje fridge baako ketwa baako de deep freezer ketwa baako fakosi wa na ton pure water ne drinks ubehunu ode na asia beba eye ODI electronics gas cookers wo ho blenders wo ho kettles wo ho phones wo ho mese glass nkwa kettle ne bi wo ho ne buo nso pa enti ya na wahwe ahye ne so de amame sika no betimetua nso peso mpian utua wi na wabefa wa de ana sikabum sikatin kurawa fabra na beje wade konkuro na anu adade de begu ha bebrebe abusua ode wa sabehwe ya twini nyina da anything place order na yemfam bro ODI electronics wo ahenkan FM ha ya enunti ya na wahwahwe no so ntimi mba ode frɛ 0550 900 600 0550 900 600 and 0550 900 600 and no F pa afi ubetimi afre we so 0546 557 175 0546 557 175 Jenko yanim ewanapa nonsia akan kase bono emo emfimfi mantemo ukopia no masoya wonom assembly wasoya wo mo gender eso gender department wo emfimfi mantemo wonom boabo mo ho edi nkyerɛkyerɛ bi ekoso na watwi mo ye na watwi atwa mu ene kwasi adaya wonum ekoye nkyerɛkyerɛ ahodro na nkyerɛkyerɛ ahodro akoye gender department wa wani tua man so dia so die da ya so na ya honsam de ye bebre ye prekese enu nti wo mo kɔkyerɛkyerɛ efa ema titu ne kwadanke toa nketebogefo a wonum enyinyi ma no se no be ya o masetrem ebekɔ ebewie peye na akoye na abusua nkyerɛkyerɛ wonum ekoye ye no na asem ti eda so when girls strive we all do better. When girls strive we all do better. Ema ya yire ye ho boy ho also na ye ku ye nimu a bibia ye fine bibia ededede ye entina asem ti a eda so eno no na sa dwumadie no ase na senior staff nurse ya wo
Commander Edna Guafu Ebrim Health Directorate Eye Madam Selassie Belinda and so editu ja ya na watch say no enwa ba behia se awofo ehye na wonom ehye ekwan ahodro metumi afa so ma omoma asetena mu awie peye na teenage pregnancy emprewanyin sen tan bia nanse yeta huo ebetumi afri ho wase empebebre no ano ya na nya nkwada ma ya no sebe wo ho na yomudo aya nsem bebre enu ntia wose awofo no hwe na sa suban ne sa ne ye ne nyada fri ho wase empembebre ya na nkwada nketenkete ma ya no masiso no won mo padi tom bosomi bia nso nyankopon ahyehyɛ dada se oba esese ubu wonsa na wasensabu animu no yehia bibia de bekora ye ho ne ye frɛ ne pad no na sa pad se kane no muso amanse sese ni ho bie pad ena digital nti yakwa akoduro ne yeto na wase pad ne boa ye den ama mpanifo nyina da ye nyina ye adwane ye nyina ye adwane ona kwada ketekete wanya adwuma ya ne maame so ato ne pahwi enu nti wosra senka aban no betimi aye bibi afa pad ho a enka etoa kese deda pad so no enko wanyi firi so so ehu wo yi free so anka beboa ema ya de pade edada wo mo na mema kogoro mo ho ewo mpem no ebetimi afiri ho na nka afei teenage pregnancy obia susu senka efree system no anka beboa no enka atimi afiri ho se pade na ene boa ba ye den no abaye asudie kese ya ema enkwada ma ya no efa abrabo ni mu papa. Now, some of the causes of teenage pregnancy. I bet one say a simple thing as sanitary pad are chronic be used to every month. Now they are training Brian and no tina. Ebia bema ebi buane 1 2 iti wakofa nyinsen aba inase ene nyinsen abem but say pad something that is a necessity oba want to make us say every month me nyebra den is natural ebeba it is ye betimi subsidize the price of pad because say cry yen pay for the cry so na be he akra onye ejuma nti say aban betimi yi tax na eda sanitary pads ne so a ebeboa mankola no po etimi afford because pad ne boy den something that she can't control so onya bibi a odi beso no obehun say she will refer to things that she's not supposed to use. Nipa wonten nkan aye senior staff nurse ewo Commander Edna Egwafo Ebrim Health Directorate na Enisen Central Region wonom asoya wonom hwe gender eso eye program wanwanso bi ena Madam Selassie Belinda Agbuaga edisansem wei agboga edisansem we tudwa na Madam Agboga esanso to aso biemu a na wo ba mane ehyem se hwe empembebre no yankwada ne bi woguso a wo sanitary pad no wasem se pembebre na nkwada ne bi eyusu graphic abusua awrahu sami se ti wuro kura na nkofo yusu no hwe a doctor fo nsama ya omukafa mu se sabi o branu timi absorb timi cheche kan se ti wuro ni bia timi ko wura ba no ni ba bia ni kwan se wura kura matimi si na wo ne nyoma ho kwan na hwe se ni party wuro ni kura ho asem no na graphic Erade Nyankopon. It was a bit me use graphic. Ebi use enioma ensem fata no mudi bu omonsa. Na no so krampo ewo sunso anso bone ewo apomuden eso. Enu nto mo sra mpanifo se so metwa mo freda se motia akwam kra no muntwa mo na saa eyi na ededa da so tax ededa da sanitary pad so no wamunye sansan kwada ne bi brabusua empanifo kra ma so ma dwebo kra no edubo so me na ne bo so me ne ba so a na ne yankra je ne se bram esanse bo no kosoro enu nti o se kwada ne bi kwa mo fa so ebu wo nsa na saa kwantuo no mo fa mu no ebi mu obrempa
Ube say sometimes you interact with some of these girls. Obi used to graphics, Obi used to old paper, Obi used to tea room. But in Kapad and so there, Bibi and Kai says yes, so ne Bobby Bray. Obetimi access to it, so that even because of that, Obetimi go school all of the time because she's well protected. And we can also promote reusable parts. We can find ways of getting the girls parts that they can use. And yet every man necessary auto, but or washina or hateria the next time so we can also promote reusable parts for the girls to also be using. Well, cry the anya pro a yasam a crassam say a crefia mafros. Yet Tigana Fuenti. Riding Uncle Pong, we are mobile pad the tattown, so yentiming a pad into chairman call for ma. Oh, Assembia Esia, I was sending a canoe. Oh, back Kaisem be. Gaman Penda da John Dramani Mahama Quadi initiative be back. Yeah, say, pad, dear Mahama pad. Mahama Doom son Mahama pad. Any and necessary part the boy na 10 cities. Because why nipa he na bet me 10 cities a day a quarter part. A big crowd baby a one and am na some ketwa. Nipa what in kind a senior staff nurse our commander Edna Egwafo Ebrim Health Directorates Madam Selassie Belinda Agboga and ayetene kano anapano nsia akan kasiaboni egusu a ya yade ema wono na abusua yebeko obi manso kofasho na nsa na yebeko obi manso no wo pe baabi abonwade tonde hu dawura eye ahenkan 93.3 FM na mekanfo dia mo sanse yekọ akire papa ena dawuro no so yebo a yato yebo ase eyiyi ni one by one numbers na yebo ne kama ena afenso no yekọ akire nyina achi no abusua o beton wa de wo fie ha no mo a ya yeyere so ma ya hwe ho ne ya package e de amount anunti from marketing manager na ene no enkasa 0244 2900093 0244 2900093 na ene marketing manager entwetwe nkommo say ya sorry na wa bie say ya dian ena peso bo hu dawuro yene sa emame afi yentutu fa na yenko UK ene abrochimem and yenko UK ayase UK for United Kingdom for Wanum esage na ye bi na nyom nko a wo hwe gan wiase fa na nya ye wo aman bi a wonum ensem obi pa wonum ho odene wo mu wo sika dwete sika bon a sa man wo mote wo hwe Germany, France, Italy, UK and de keka ho a enya asam keto o mbege nipa be ye nso countries be ye nso honum a wonum wo sika pa Japan fo ka ho Canada fo ka ho na abusia say dia every UK eba anie UK for Prime Minister Ora Boris Johnson wonum ekoye summit bi ewo Germany abrochimem na summit a wom koye ne sa amaya mesi wom ewo sika ya mebobom din be ye nso no wonum ena kokoye sa enhyiamu no na enhyiamu wom koye ni nyina say Ora Putin mechira Russia for mampani papa no wonum ewo anuoma hudro bi omoye dinya sika Russia for ni Ukraine gusua ya pupo wonum ku gidigidi say yan Ghana ha say ye ku appreciate say economy beja na so no kopiem ewo Russia ni Ukraine ha wonum so dia boani ya omo say apetampe omutim say wo ho say wo ni ho womu gusua wo sika ya womu de ye anuoma na ama hudro bi so ele tabra hudro atototo omo so ntom petrol biem entom nioma biem se ne be omunya sika na wo fa nya sa nioma yi enko ensese nioma na ya se UK, US, Canada, Japan ene eye enkuro ama hudro mebu so a wo sika no koye meeting no asem wo mkokan ya ne se e wo se wo mo hwe
na womoma Russia for mampani ne ho prapra no ne ho yira no enu nti say womo enkra eye gold omo nkofa gold biem emfri Russia man mu na so womo nto gold emfri Russia man mu biem na abra UK for prime minister ensem no say e wo so womo hye na omo hye ade a Putin no ne ho be yira no wonya sika biem emfa ntoto etuo ene bomb yase womo nya sika pa ya de sa tabra to amso nya echi no kwafo gusu to enioma from ho enu nti gina ya sa amayo mo sika nson wo masie ni so mo nto gold biem etu UK for so mo nto gold free Russia for ho US for so sa Canada for so sa Japan for sa enya dia wono bedi akwana ba bia ya fa gold ho biem sane be ya Russia man pani Putin ne ho ba yira no ankasa kasa afi kra de mejem na o hye eye sika ya wo mu di tabri ekoto gold a enya sam ketwa ewo eye UK mamu nkwa sika hodo motam edekoto gold ewo Russia no enya sam ketwa nti empanifo ko aginaye no na so mokotena ase no wo mo ahwe petetakram ahwe hunu se so wo mu jai so mu to gold every Russia for no a afi nyoma bekoko yie ama santo kwa bebrebe mente me ho ase ni pinche ekoso no ebetimi abre asienti Russia for ni Ukraine for ntokwan se baby a akodro eno no Ghana de shimamba ha ena media na pano nsia kan kase bono ebesie mi producer eye kwabana Akim sanso ena kwabike de kwa befonten tan kase no so midin afia ampofoa kase bono sio mi si ha echia ope me maumo ne tie yen soka ne mfini manajo standard water nya emfie pori eduonunu oh say yeah ansana sachet water bebe dwaso no na standard water wo dada esan ahofama ne adwempa standard water dumayefo ne dedi dumani nti standard water nenyina enti eye number 1 wodwaso efrite chiman kositakwa asin fosuko crime kumbasi kosikbon eni swedro kopim suhun standard water jibebia anniversary standard water bon kayese ensure yankwa enti sa wobenum sua num ensure awenum nyam na fa wotuma bo edikanfo ne ntuma nano na ene edikanfo a wo munim de no enhwimom num nsua ewo emfie eduonu num adanse wodwaso standard water se beka ye ho e mayenti ye 25th anniversary se edikanfo standard water mana boafo na gredifo wo a wonom standard water ne Ghana fo nyina Iko sir enfie eduonu numnia muni yedi juma opening depending standard water ya sum ye man enfie pore eduonu num standard water ensukrojin standard water me feel Osaje from Obuoba Ofori Amanfo Amanfo mi chiechia na mi busa se wo pe fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI electronics mo oyiwa na mom no so bi se ope microwave ope blenders ope gas cooker ehe ana no so wonkro ODI electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obe bie ODI electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubu osu bie nyina to ane bo da form nemu akwanya na twene kakakra na fa wa de a ye delivery edi ko ba bia eye ODI electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezer ana say iron fridge microwave ana say bibiti say kettle and a gas cooker ni nyina ODI electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babiawo. Dio hiane se. Ube friend was 0550 900 600 0550 900 600. ODI Electronics. Babia uwo bia. Utuaka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a. Ubetima be pick your product. Ewa AHENKAN933FM FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Ye yo maima.
Yeti Ghana, it's Yapasi yeti Ghana and some Yapamano some and some are ACCA and some are Echagu and some are a quote Chikobre mine near a fire home among somewhere Cosso. Mechra say Yapasi yeti the latest news. Na yansu yedi yanutum yakabi Amanfo and Nuntina AHENKAN 93.3 FM. The best in the East. Yashi Shejumedia, your friend the boiling issue and some who say pra. The boiling issues. AHENKAN 93.3 FM. The best in the East. Ya de bramo ya wadabia. And you run on what you can 8 p.m. ya shasiye. Kosi anaju nondu. Entity ebia. The boiling issues. Obuoba Ofori Amanfo betine jom. Na ensema who say pra no. Ya kane ni breso. Ya kama nyo sem. Ensema ACCA. Ya fa yempotam ho. Ya fa nkrofo ho. Ni ya be ye. Ya be kani nyina. Ya ka na so aka bi. The boiling issue. AHENKAN 93.3 FM. The best in the East. Abuzigi 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Adinshia wa chim da manso across wa subu abrenansi kotokom chia chim enyase odankwanta ayrebi jadem jaha swodro wisa achiase achim asane batabi asubu a asuoso anamase across asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatem wonyine shia bia obia tie Abuzigi 93.3. We are the best in the East. Yawo achim abuabu. Radio papa Abuzigi. Thank you. Let chains be broken. Let yokes be destroyed. Let burdens be lifted. Let minds and bodies be healed. Let there be divine recoveries among your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare, let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected. And they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Baba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di AHENKAN impo ni po no na dwen ho so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum Yankopon Islam se ni pa na Baba no pe wa kan sema man papa Obo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obuoba manage ma ho fama se ene metimi nya because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyami shira obi Masa oye great host party presenter Oh, you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media house ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN 93.3 FM. Radio papa